Ya kakot ka la.thoh di Dr Bashida Massar kaba ilai kyrteng ka Lapalang hariwar la pyllait paidbah mynne ka sngi kata ka arpusan tarik Naitung hajar arpuar dau Symbud myntri ka jylla Bah Prestone Tynsong ha ka jingialang ka la pynlong ha ka St Anthony's College Auditorium. Ha katei ka sngi la yadon ryngkat lang i Padmashree balong ru i nonghikai ha ka Khasi Department hanehu i Dr Badaplin War ka Director jong Katanat Arts and Culture jong jylla Meghalaya ka kong WAM booth u Principal ka St Anthony's College u Father Albert L Dkhar u Archbishop ka Shillong Archdiocese u Reverend Father Victor Lyngdoh u MLA Barim u Bah K K Dkhar kidakot ka ying kasem i Dr Bashida Massar kidakot ka Aroha Choir bat kiwe kibala syakot sengo bahasa katei ka jingialang bakerpang. Kumban shipun kan mau bada ka jingkershan ka tanat fisheries ka jylla i Dr Bashida Massar ila la.thoh ru ya ka kot ya ka ba ila ai kyrteng fishes of Rymben Borhir. Haba ai jingkren ku mukongsan ha katei ka jingialang u Bah Prestone Tynsong ula ai kuble ya inong thoh ka kot ka Lapalang hariwar ya ki jingtre shitom jong i ha ka ba ya day bat ka jingthoh syapang la ka snong. Ula ong ru ba shen ya katei ka kot on sa kentup lang no ha ka State Central Library Shillong.
Then Bashida. Kau kerja kayi dasar joki paro koi, paro harus ikut sipara, ikbe, ikpakun, ikun, snow bahan terong susu, ban yang penuh sengat. Nak mentari kecat beri bagi jalan berkelas. Kata kalau nak apa no? Nak redam, nak kalian coba surga. Nak dapat kau tenang mentari jembil. Ban dia sakila. Ban kaji perlai kira negara. la.thoh dari Dr Bashida Massar. Kung nag-red man na ipamada. Iba pun bahag iba natang yung ikot. Iba permi iurin. Tanpa kulit ang siya tayo lah terlalu peri. Saguli mo pikana. Kapag kita please tayo kino kaya. Buros look. Kani kakot. Kani kakot. Ngani tuwi. Kat nang puli kanang pa. Kat hinang puli kanang penpro iya kejadi. Kata di kakot. Kabagin ban penrum. Hasil sentuhan. Kani kan di kakot kabagin penrum na hasil sentuhan. Ipateng jumi ibu kin budi, kin yo jimul, kin yo mensim, banto yang dapat dapat tunjuk. Dengan orang kita Malaysia topat, long hit punya pendidikan luar. Don kisah luar, mau kisah persisnya kenyok aja. Kalau muncul, kebanyakan api itu dengan tepat kalau. Igreja Shopha, Irukams, Snowha, Tony Contribu, Katei Kabila, namun kata jylla. Kajibunong niya katin Khasi, HKI siya. Ini nagsurka niya siya, di kanyang putih. But nilayo rubun ki document. Kiban support, but ban justify. Ya kejindon kam, ban penrum, berarti kasih. Hapokan kredit kau. Jom kau position. Jadi ni kita lihat, push, kita rutin, baca surga dia. Bagi don jemput tu, kamu minta hasilnya tu. Bagi sedang menentuk di tanah sendiri, di layar yang boleh kabinet. Bagi Indonesia, ya ikut jom kamera legislatif assembly. Kila menteri baru, kila menteri Khasi, nimbu interpreter. The next couple session itu mengenai tambah mentah lima syukur. Bagi inisiatif kenaikan poin Indonesia. Mantan kampur ye nalu interpreter nanti di teknologi mengiseto habok assembly hall dengan agau nagalian juga cerita nilai rai banam nation in Ireland jadi hot jom kamera legislative assembly makin keren ya tak kata dua grup sistem berperbang Bapangi, Syillong Archdiocese, Syillong Khasi, Aroha Choir, Rymben, Biang Nabon Syillong, Katei, Laju. Kadang kisah kalau Dr Badaplin War, National Education Policy, Arko, ini tentang yang konkret susu dan rencana halal
Bagi polisi ke Aigor, artistik, dokumen laki jok-jok. Bagi penjanaya, bagi pensyur, ya aktif naik aktif bah. Kalau penlong hadu pokok ramai dia, kalau kita, lalu kalau penlong tang hadu pokok ramai, ya kata minang steri, bah min sapoko, bah kadereksyon, nagaliang Jones. Desa simpat nakpak sumpahnya, bukti.